Sekuyiso lelo thuba lelo lokuthi sikhulume sithi ke masisukume sakhe iTech bale bakhoze FM yokhumbula ukuthi njalo ngaleli langa longo lesibili siyayisibheke ke izinto ezenzekayo kumasipala ke omkhulu weTech ingakho samukela ku iMayor yomkhandlu ke kwamasipala iTech umhlonishwa uSiril Xaba ohlelweni lethu masisukume sakhe iTech nonkosi asikubingelele sikwamukele ku cause namhle kuseni DJ Stameza noSisimroza ngiyabingelele nabalaleli bokhozi FM kumasukume sakhe iTheko. Thank you so much. Siyabonga kakhulu. Weekend yakho yabayihle mhlonishwa. Sizamile mfethu nakuba nje beku amaphaphi phezulu kodwa ke subukela umdlalo bomuhle abathokozile abantu baseThekwini. Ngabe sengithembele wena izongena wena vele wenza imanga lapha. Ama old timers next time ngoba igame yami mina ngifuna ukuba iopponent ngibe ngapha ngelinye side ngifaka nje phansi kwemlenze kaMeya kuthiwa ngezilunge shadu kanjaba lutho uJabuzo Mrozo uthi ngithi ngikucheck into izinto uthokola yaba khona awufuna ukuhlanganisa nesizwe yazi ake siye kuloko esiqashele sikwaziyo siliyeke ibhola kubantu balo ngiyazi ukuthi Meya kuyabonakala engathi kuyaqala manje kuyantwela ezantsi uma kuyiwa kwinkinga yezikweleti eziphezulu nebekade ihlala ikhalisa kakhulu izakhamuzi zeTheku imapha amaso eniyena aqhamuka nawo njengomasipala oxazulula lenkinga mhlonishwa Siyazama mfethu ukusebenza ngokuzikhandla ukuze qinisekise ukuthi amakhasimende ethu awanazo izikhalo ngesikweletu ezanyanga zonke ngoba uyazi isisho sithi a happy customer is a paying customer and ngakho kuyadinga ukuthi mabeza phambili benekhalo sikwazi ukuyixazulula ngoba yonke ezokwenza ukuthi bangabi nenqinamba ukukhokhela umasipala ikweletu zakhe zamanzi zagesi kanye nama rates and simisele ke nezinga lokufundwa kwamamitha kagesi nemamitha amanzi bonke manje kulingiselwa nje kuphela ku-12% esingakafundi inyanga zonke siyafunda kona kodwa isiqiniseko ukuthi sifanele sifunde inyanga zonke ukuze ukuthi mawuthola ibhili yakho DJ Stameza kube ibhili oyamanzi noma ugesi owusebenzise ngalo nyanga leyo hayi indaba yokuthi kweqe inyanga ikona ezama ukuqinisekisa kodwa ke kuba khona isikhathi la abasebenzi bethu befika khona emzini bathola ukuthi amasanga avaliwe okwenza ukuthi ngiyakwazi ukufinyelela emitheni kuzokuhlupha ke lokho Stameza ngoba uma singalifundi imitha sokwenza estimation mhlawumbe estimation esenzayo ibe ngaphansi kokudlile ukuthi ngenyanga yesithathu noma yesine noma ngayiphi inyanga la sithola kugcina singene khona egate sithola ukuthi ibhili yakho isisha phezulu usunenkinga ke manje ukuyikhokha kanti uma besibambisana nawe bengeke sibe nayo leyo nkinga leyo kanjalo ke sesibangisa abantu bakithi bayisebenzisa nale mobile app yokuthi even if usingakwazanga ungena kodwa ukwazi ukuyishutha lento imeter u-download mase sithumelela khona every month so that you can build for what you consumed in that month. Uma uthola incwadi ukuthi sifikile please oza phela kuma office ethu asizakala uzosho ukuthi hayi ngifike ngingekho and nansi ozani noma nansi anaka ama reading ngwaphethe ngesandla mfethu ikona isikhuthaza abantu bakithi sakhuluma ngaye amamitha ke siye kwakagesi manje ngiyakhumbula ukuthi bekade kunalenkinga ebikhona yongatholakala kwamamitha kagesi ngabe igcine isithini isombululo mase sikhona ngayo mfethu ngifika kwathiwa i-contract yalamamitha isinesikhathi expire and ngase ngizibophezela ukuthi I renew the contract noma kutholakala i-contract entsha sesitholile i-contract entsha amamitha asezoqala ukusabalaliswa ngoba bengithola ingcingo zabantu bethi sa-applyela isigubhu sikagesi angakasitholi ngixaye ukuthi but why phela bengasitholi ngoba imitha kagesi exhumanisa umasipala nawe Shandu Kandaba so uma lingekho kusho ukuthi nje uyazidamzela nje kugesi kamasipala Isazama ke asekhona and asatholakala and kuzothi kuphela lenyanga ebese siwasabalalisa okwesibili ke angijabule mfethu ukuthi yabo nje izinga silinyusile lokuqoqa kwemali
and siqoqa imali ebalelwa la ku-95% okwenza ukuthi sibe nemfutho ongconywana wokuthuthukisa ukwenza ama-repairs nokumaintaina siphinde futhi sendlale inqalazinda kahulumeni ukuze abantu bangawathola ama-services bagcine bewatholile sikwazi ukuthi abantu bawathole ngama-services anganqamuki ngoba i-infrastructure yethu sayimaintaina futhi ikona ezama uqinisekisa. Nonkosi ngiyeza abantu ngeke bahlale bancoma njalo izinto ezinhle khona enye into engena yenza ngonyaka odlule ngithi ku-October mangaphosisi lana ninohlelo khona lokuthi kususwe noma kucishwe ikweletu emzini laba bantu asebashona bangasekho emhlabeni